Poštovani gostovalci, dobrodošli na Policah v 15. krogu prvoslovenske futsal lige. V goste nam prihaja večkratni državni prvak Dobovec, ki nocoj nastopa v naslednji postavi. Številka 1, Marko Peče, 11, Tomas Pitler, 6, Dilan Rajter, 14, Matej Fidršek, 80, Adrian Krstenjak, 9, Denis Neževič, 20, Aljan Ruiz, 77, Leon Jebaj, 4, Dino Pasariček, 21, Vít Cesarec, in številka 23, Borna Vidiček. Glavni trener Rok Nordej, predstavnik Zvonko Nordej. Za domače Vice nocoj, številka 33, Mark Birsa, 6, Lukas Božič, 10, Matej Koren, 8, Klemen Sluga, 12, Bogoslav Lešič, 3, Nik Master, 14, Matej Gnezda, 11, Tore Tjuk, 20, Lekin Skopja, 21, Lekin Krečič, 16, Kristjan Turk, 22, Branko Kutuš, 84, Domen Marko in 86, David Kipavic. Trener Bojan Kapreš, predstavnik Mitja Vrečič. Prvi svetnik današnje tekme Dejan Veselič iz Žalca, drugi Aleš Močnik Perič iz Šentjurja. Delegat gospod Pavel Zaloka.
Ništa plijena, a to je Fideršek.
Niš 2, Adrian Trstenjak. U 8 minuti Niš 3, Trstenjak. Minuta odmah.
Rumen karton Nikita Vujicic.
Mistrz Trsteňák.
Longe delegat wird.
minuta, 4 proti 1, autogol Marko Pečić. Minuta odmora, 60
Imali smo pomoći Srbije, ali nema pomoći. Ne veš kjer je bio više od mori. Ja sam bio do težnje u Blatu, on je bio do Korela. A bilo je njih više. 8 metar fete rekli, igrao sam da nije. I vozimo se mi protiv feta. Kajmo danas. Kovanci. Ja sam igrao za njih. Prvo feta, ja sam prošao 45 let do Jelka Stilnika. 45 let. A mu feta za njih.
Na broj 6 Leo Jervaj.
Vít Cesares. Evo pisano.
protiv 10, Pasarića. Prendere per dirci che vuoi stare
Yeah.